FM zwino ro vhona zwa ndeme uri ri dzule navho na musika mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ri pfe zwinzhi khavho vha dovhe vha vhe ṱhuṱhuwedzo kha matshudeni a matriki wa ṅwaha wa 2026 zwino havha vhe nda dzule navho na musi ri na mutshidzi Audrey Ramova ane abva Khwevha Commercial School ane avori ene o wana 300 out of 300 hapanoni ka accounting adopa wana dzi distinctions za 6 za rati adopa wana award mthitshisi wa Phalaphala FM yeba tshikhoyemelela vundu la Limpopo ridopuraba na maduba Stephen Munyai ane abva Thohoyandou Secondary School ane o wana dzi distinctions za 7 adapo apo aba wa matshudeni bani mabori bo shuma zwa bdinga mandesa ri apo raba na Vhaeni Rodney Fedzisani ane bva Thengwe High School ane vuri nene obvisa the distinctions za 7 adapo apo aba vhuimo ha vhuvhili ri tshi lavhelesa accounting hafha ri tshi lavhelesa Africa Tshipembe ḽoṱhe mthitshisi wa Phalaphala FM u tshi kho zwi amba unga siko ndo pfha ra u siko amba the distinctions za 6 za 7 baba vho shuma nga maanḓa haba bana ndi nga zwo ri dzule navho na musi uri kono pfha zwinzhi uri vha ḓavha zwi konisa hani ngauri u tshi pfha muthu a tshi amba ngauri totala zwi soko pfala zwithu zwine zwa bori zwi nga zwikona dze fhedzi arali vho dzula afha noni vho zwikona vhewe ni ḓo balelwa ngani vhewe ndi kone ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ai ni champion ndo ro ri to sia ri to amba mafhungo hanefha okay tshelo thoma ri khou muni fululedza kha mushumo mulwane we na u ita nga maanḓa ndi khombo uri ni khumisere kha ḓuvha ḽena to wana phingo yena niko vhudzo upfi no shuma zwa bdinga maanḓa niko vhidziwa hafha hune ava na vho minister ayo akhane yalo mbulela do wonga la Vhuṱahe yalo thingo hawra ndi zwithu zwine ndo vha ndo zwi lavhelela kha nne ndi tshi ro zwi lavhelela tshi khou tamba uri ndi khou tori because those when the phone la fedzi ndi zwithu zwine nda khou stamina na muṋe ngori ndo vha ndo khou zwiwa ndi zwithu zwine nda vha ndo khou zwi shumela lwa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa zwino ndo vha ndo khou zwi ḓivha uri u swikelela hezwi zwithu wana hela calls those two zwa nthesa khankhani ndo ḓivuwa ḽa ḓuvha ndi khou ri ndi singo humbulesa nga mafhungo nda ya lufhera ndo vhona television nda vha ndo ḓidzula haningei ndi khou vhona TV uri ndi sa humbulese nga ḽa mafhungo ndi nga ḓi tori ndi a dzula ndi khou founela nga nomboro dzine thi dzi ḓivhi wanvuli no ndi khou tou zwi pfha uri ahuna maṅwe vhafa ndo ri ndi tshi fara apfhi ndi rine from the Department of Basic Education ndo bvela nnḓa nda thoma nda ganama kha phavi nda sedza muyani ndo thoma ndo bvela ndo ṱanganedza uri zwithu zwi khou itea kha nṋe na ḽa ḓuvha ndi a zumbula mme anga vha nnḓa khotsi anga vha khou bva thoma nda gidimela kha mukalaha ro thoma vha ro ḓo fara navho nda dovha futhi nda vhuya fhasi ndo vha ḓuvha ḽa nṱhesa vhutshiloni yanga to amba ngoho nne nda songo zwi lavhelela like na luthihi ndo to lindela uri okay results dzi khou bva zwino zwori ndo phasa ndi khou zwiḓivha but then ndo lindela uri ndo phasisa hani ndo founelwa nga ḽavhuṋa nga dzi 8 dza January nda ndi khou bva vhuya ndi khou bva dalela mungana wanga ndo dzula poshoni la college dzhene and ya identify nga true caller but then each identify I thought uri ndi wrong number ngori okay muthu a thi mḓivhi komfanela nda fhindulela phone ndi tshi fhindula nda thoma nda sendela murahu nyana ngori ndi ova ndi fhethu ne aba na Porsche ndi komba ngala uri Audrey tsho tshifhinga ndi anga nda zori ndi neledzi na ngori ndi dzina ḽa tshikhuwa to the singalo ava khou zama u amba tshifani nda kona zori okay u khou amba na nne akonori you were invited by the Minister of Basic Education ndi sathu fa national team na vho thomolila ngauri always zwithu ne athu zwi lavhelela after that nda kona fa mianga phone uri we vhone vho no findula ngori nne ndo vha ndi si tsha kona ndiri ndo ṱanganana ndi khou sikolila ndiri yeah it was just amazing maḓuvha ndi nga ḓi to ḽihumbulela ḓuvha ovo ḽa vhuṋa nda ndi siwa hayani ndo yo dala makhulu wanga ro sokou dzula hanefhaḽa nnḓa ḽi tshi khou ita hanefho nga tshikovhelelo a dzhena khoḽo nda ri ndi tou thoma nda tsirulwa nyana ngori a thi khou vhuya nda ḓivha na zwo ri hu nga vha hunyi hu khou itea mini ndi tshi fara iḽa khoḽo ola muthu a vha khou ḓi ṱalutshedza vha khou amba zwezwi zwo ri u khou bva kha Department of Basic Education muhumbuloni zwa to klika uri ndi zwone zwe ra vha ro lindela zwone ngori nda ndi tshi ḓi dzula ndi tshi ita ndi tshi checka phone uri ndi songo vha nda miss call one nda sa u tevhelele murahu ngori mini ndi zwithu zwe u bva ṅwaha u tshi thoma ro vha ri khou shuma ro sedza zwone uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha zwithu zwa so zwi nga itea ri tshi khou shumela ndi tshi tou wana iḽa khoḽo
ndi kha ḓi tou zwihumbula muvhili wanga nda pfha ndi tshi nga ndi khou fhela maanḓa nyana, so nda kona u vhuya muhumbuloni wanga uri ya zwi khou itea zwa vhukuma, nda sa khou tenda uri zwa vhukuma zwi khou itea. Nda kona u tenda ndi tshi fhedza u ḓropela khoḽo a kona u vha u khou dzhena khoḽo i khou bva kha khotsi yanga vha tshi khou confirma ngori houḽa muthu o thoma na vha sa khou ngwana o thoma a founela khavho vha vha khou mbudza uri ni ḓo wana khoḽo ya so na so na so, ndi kona u vha ndi khou vhudza uri khoḽo ndo ni i wana. Ndo vha ndo takala nga maanḓa ḽia ḓuvha. Ndi khou nyanga u ḓa ngeno kha Ndivhuweni uri ndi khou humbula uri Vhaeni thome ngo ḓiṱalusa uri Vhaeni bva ngafhi, ni ri ṱalutshedze uri madzina a vhabebi vha vheiwe ngori vho thetshelesa ḓe mara ri khou ṱoḓa tou ni ḓivha khwine. Ayo nṋe nga madzina ndi Fifedzisani Ndivhuweni Rodney, ndi mutukana wa Mulodi tsini na Tshilamba, ndo ḓi dzhena haningei tshikolo Thengo ubva grade ya vhumalo swika ya vhu12. Khotsi yanga vha pfhi Ndivhuweni navho vho ḓi ṋea dzina fhedzi vha na ḽa tshikhuwa ḽi no pfhi Robert zwine ri nga ri dzi initials dzanga navho dzi tou fana kokotolo. Me anga vha pfhi Luambo Clara. Ndi muthu ane nga kha muṱani wanga na uri sathu dzula ri roṱhe vho ayiwa vha vhona zwori afho ndi muṱa wononi. Thi muthu uno tou dinavho, ndi muthu o funa u sea naho zwiṅwe zwifhinga ndi ndoṱhe vho ndi tshi nga ndo ri nga ḓo ngufala u vha ndi muthu o funa u ḓitakalela, muthu a sa diniho. Mara ndi vhona arona muthu no dina anga vo ḓi ambara ndi no ri wa dina ndi kho vhudzavho na muthu nanga ḓi amba uri nṋe ndi ya dina okay ari pfuke mara mishumo yawe khou ri sumbedza uri zwa kuma hadini. Nṋe ndi Mushidzi Audrey Ramova, ndi bva Muleḓane Black J, nda dzhena tshikolo Khwevha Commercial School tshine tsha wanala Shandima. Vhabebi vhanga mianga vha pfhi Takalani Ṋetshavha, khotsi anga vha pfhi Mukhwantheli Ramova. Nṋe ndi muthu ane ndi nga si zwi pfhe nṋe ndi na phosho mara ndi na phosho kha vhathu ane ndo vha ḓowela, ndi muthu ane a funa u dzula a khou sea a khou tshina, fhedzi arali ndi fhethu hune a thi ngo ḓowela vhathu ndi a fhumula, vha nga pfha ungari ndi a shona. Ndi muthu a sa dini na nṋe mara ndi zwone muthu ane wa dina nga si ḓi ambe vhathuni uri wa dina. Maḓuvha nṋe ndi pfhi Munyayi Maḓuvha Stephen Saho hanefha o dzula tsini na nṋe, ndi bva Muleḓane Block J, nda dzhena tshikolo Thohoyandou Secondary School ubva kha grade ya vhumalo u vhuya swika kha grade ya vhu12 Mahoḽa. Na vhabebi vhanga ndi vho Munyayi Emmanuel na Matodzi Constant. Nṋe ndi muthu ane a thi tuvha muthu wo tou ambesaho, ndi muthu a sa dini, ndi muthu ane ndi ḓi funela u sokou dzula nda vha ndi khou tou ṱalela ndi khou vhona zwine zwa khou itea, thi muthu wo tou dzhenelelesa kha zwithu. Zwino ndi khou tama u ḓivha kha Vheu uri musi ni tshi lavhelesa ṅwaha wa Vheu wa maṱiriki wa ṅwaha wa 2025 2025 ndi mini tshe tsha tou vhesa khaedu kha Vheu ri tshi khou lavhelesa zwoṱhe na dzi thero na zwithu zwoṱhe ṅwaha wa Vheu woṱhe tshi khou lavhelesa ṅwaha wa maṱiriki? Mbudziso i konḓaho vhukuma. Nṋe ndi nga ri nga kha nṋe o vha maneto man. Maneto ndi zwithu zwa vhukuma ngori maṱiriki ndi ṅwaha mulapfhu u dzula u tshikolo, ri khou dzhena nga matsheloni ra bva ḽo no kovhela mugivhela ndi tshikolo, hu na dzi kiḽasi nyengedzedzo dzine ra khou ita. Zwino ndi nga tou ri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo hanga ho vha hu tshikolo, zwine zwo ḓi nyita uri ndi swike kha zwiṅwe zwifhinga zwine nda khou zwi pfha zwa uri muvhili wanga u khou balelwa u ṱanganedza, u khou balelwa u konḓelela zwine zwa khou itea. Zwino ḓivha na zwifhinga zwine nda tea u ṋanga uri ndi khou vhea tshikolo phanḓa na kana ndi khou vhea zwine muvhili wanga wa khou mbudza zwone phanḓa na, zwine zwi a vha khaedu muthu ane wa vha na zwithu zwine wa khou shumela, zwithu zwine wa khou nyaga u swikelela ngori u ḓi sokou pfha ungari nga tshifhinga tshine a u khou ita tshithu hu na muṅwe ane a khou ita zwiṅwe, ende zwenezwo zwi nga fhedzisela zwi khou ita uri a fhedze a khou fhenya kha zwezwo zwine na nga ḓivha ni khou vhambedzana khazwo. Zwiṅwe zwine nda nga ri zwo ḓivha khaedu kha nṋe ndi u ṱoḓa u give up ngauri sa musi ndo ḓivhetshela tshipikwa tsha uri mafheloni a ṅwaha kana ṅwakani ndi khou nyaga u ḓivhona ndi khou ṱuwa national, ho ḓivha na zwiṅwe zwipikwa zwa short term zwine ndo vha ndo ḓivhetshela zwone. First quarter ndi kha ḓi humbula ndo vha ndo ḓivhetshela zwa uri ndi khou nyaga u ḓiwanela 95% average. Aiwa thi ngo vhuya nda i kwamavho, zwino zwo vha zwithu zwine zwa mbudza uri arali nṋe ndi khou balela u swikelela izwi noni zwino nga themo ine ya itu konḓavho ri khou vhambedzana dziṅwe zwiḽa zwiṅwe zwihulwanesa ndi ḓo vhuya nda kona u zwi swikelela na. Fhedzi aiwa ri vha ri khou ḓi takusa na musi rowa
ra dovha ra lavhelesa ya vhuvhili kotara zwa ḓi bala ra lavhelesa ya vhuraru fhedziha zwo ḓi fhedzisela zwo swikelela zwina tonga ri tshifhinga tshi a shuma. U ḓi wana a tshi khou vhidziwa kha national hu vhu tshiṅwe tsha tshipikwa tshawe? Nṋe ndi nga si zwife ndi zwithu zwine nda vha nda khou zwi ṱhoga nda vha ḓivhusa vhabebi vhanga na muṱa wanga ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha ro dzula ro ḓo ḓi dzulela nnḓa ndo ḓi vha ṱalutshedza uri vha songo vhilaela nga tshelede dza tshikolo ri khou ṱuwa huṅwe fhethu. Ayiwa khaladzi yanga ndi humbula nga November a tshi mbudza zori a ri ṱuwa Thohoyandou a yo renga sutu ri khou ṱuwa. Nda pfa ngoho a tshi khou tou rothedza mbilu ngauri arali nda sa ya zwino no renga na sutu u khou mpangela mutsiko. Ndi humbula nga maḓuvha ndi ḽavhuṋa ḽa before Friday nda founelwa ngayo u khou mpfounela u khou mbudza uri no no founela wana ndi ri u khou mpangela mutsiko ngori ndi zwithu zwine nda ndo ḓi vha ṱalutshedza uri hezwi uri u ḓo kona u zwi swikelela. Dzikhonani dzanga vha tshi mbudza uri national a si zwithu zwine nda zwi vha tshi mbudza uri national vha tshi mbudza uri ayo ri a zwo zori ini ni khou ṱuwa thi. Ndi humbula na ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi khou ḓi vhilaela nga results zwone muhumbuloni wanga a thi khou vhilaela nga results ndi khou vhilaela nga u founelwa na sa founeliwa vha ḓi mbudza uri ini ngori nga musumbulowo ni ḓo vha ni thevheni kha television. Ayiwa nṋe ndi nga si zwipfe ndi a livhuwa dzikhonani dzanga vhathu vhane vha vha na lutendo nga kha nṋe vhadededzi vhanga vha vha tshi dzulela u mbudza tshikoloni uri ini ni muthu ane a khou ḓo ri isa huṅwe fhethu zwine hezwo ngoho zwi tou nsumbedzisa uri ya arali hu na vhathu vhane vha u tikedza vhathu vhane vha vha murahu hawe zwithu zwoṱhe zwi a konadzea. Mthithizi wa Phalaphala FM a tou vha mafhungo ane a tea u vha ṱhuṱhuwedzo na kha vheiwe matshudeni vhane vha kha murole wa vhufumi na vhuvhili kha murole wa vhufumi na vhuvhili na ṅwaha ka ṅwaha gidi mbili fumbili rathi fhedzi na tshifhinga mbo ḓi ita fumbili wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri ri tshi isa phanḓa bva kha mutshidzi na maḓuvha uri vhone ndi dzifhio khaedu dzine dza vha dzo vha lemelesa kha ṅwaha fhiraho musi vha kha ṅwaha wa maṱiriki vha songo hangwa nomboro ndi 086 000 2503 ro thoma ra ri Vangari doba na musi wa mashango daba kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vari dalela ka www.phalaphalafm.co.za. Kaba kome ba angwele mulelu zwino ka 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana nga email ka mulelu@sabc.co.za. Riyabanela zwi chimbila ka bindu lako. Roḓigeḓa lavuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na Miss P kha Phalaphala FM. Fumbili nthihi wa minete ndi bva kha vhurayi vhumalo ndi Phalaphala FM ya koporasi ya Khatho. Roḓigeḓa lavuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na Miss P kha Phalaphala FM. Ndi Phalaphala FM. Fumbili nthihi wa minete ndi bva kha vhurayi vhumalo ndi Phalaphala FM ya koporasi ya Khatho ya Afrika Tshipembe mbekanyamushumo ndi Roḓigeḓa na musi ro dzula Roḓigeḓa lavuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na Miss P kha Phalaphala FM. Hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana u fana na mitangano madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. Phalaphala FM itamela mashudu vhagudiswa vhoṱhe vho shumaho zwavhuḓi na vho kundelwaho kha milingo yo fhiraho u sala murahu wa zwiambusa swika. Vho kundelwaho vha tou finyadza khwaṱha musi yo uno ṅwaha u tshi kha ḓi bva u thoma ngeno vho shumaho zwavhuḓi vha tshi fanela u vha na vhuḓifari khathihi na wanana na zwine vha khou yela zwone magudedzini. Phalaphala FM i ri ṅwaha wavhuḓi wa mvelaphanḓa kha vhagudiswa. Vangari doba na musi wa mashango daba kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vari dalela ka www.phalaphalafm.co.za. 112 112 112 112 112 something
Mufaro, robiwana tengwe, kaparapara FM. Abakusheli mubikuwani bako dinoko dobo toma miraga mingo bako pata zitunga bako kupata wakato wewe bane gombele chete zoro na zijina ngapano ko bani support ngapano ko Chico. Narufuna tibase. Niko tianga batigere. Eyo babi bebo mechi base riko tumi pamukala wabo riko tumi pakutia abantu. Wajiko nende ko filu mechi wase. Ndi chifani cha hayani, echi chikatiba cha hayani. Echi chimwa cha tu then. Ziorowa. Na tiko lipazi na DJ. Good morning. Na honovuwa naye muntu. Nichimusedza uri ni concert amini. Kuba kwa kasi. Ziyatoya msobuso takana. Chipiti china wachifunesa. Roḓigeḓa lavuraru awara ya malo uswika awara ya ṱahe na Miss P kha Parapara FM. Fombiri ina wa minete ndu vaka warai wumaro ndi Parapara FM yako parese ka show ya Afrika Shipembe na musika mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa rodzula na ala matshudeni era ḓo vhona kha televishini nga ḽa vhu-12 ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwaha 2026 he vha tshi khou ḓivhadziwa uri vhaṅwe vha matshudeni vhane vho shuma zwavhuḓi nga maanḓa vha nga vha lavhelesa havhanoni ndi vhana vhashu vhane hayani vhane ro ḓi tou vha vhona vha tshi khou ḓi ya tshikoloni vha dzula tsini vha nga ḓi ri vhudza uri ro tou vha vhona vha khou vuwa vha tshi ya tshikoloni tshifhinga tshoṱhe zwino ro dzula na musi uri vha kone u vha ṱuṱuwedza kha maṅwe matshudeni vha zwi vhona zwo ri nga ngoho zwi a konadzea. Ha matshudeni mutshilesi wa Parapara FM ndo dzula na ndi Vhueni Rotni fhedzisani maḓuvha Steven Munyai khathihi na mutshidzi Audrey Ramova. Mutshidzi kha nṱalutshedza uri ene ndi ifhio khaedu kana dzikhaedu dze a vha nadzo musi a tshi kha murole wa vhu12 maṱiriki ṅwaha u fhiraho 2025. Khaedu dze nda ṱangana nadzo vhunzhi hadzo ndi nga amba nga tshifhinga sa zwe ndi wene amba zwone ni kha grade 12 vho sina tshifhinga ndi uri ni vha ni khou bva tshikoloni ni khou vhuya ni khou tou dovha na vhala futhi nṋe ndi nga ri ndo vha ndi tshi eḓela arali khou pfhi ndo eḓela sa ndo eḓela 4 hours ende nṋe ndi muthu ane u funa khofe nga maanḓa lune miyanga vho tea u vha vhone vhane tshifhinga tshoṱhe ndo eḓela vha tou mvusa uri okay ndi khou tou vuwa zwino nda vhala u attenda morning studies u tshi bva tshikoloni hu na afternoon wa dovha wa ya extra class wa dovha wa vhuya zwo vha zwithu zwine zwi a lemela na kha muvhili ngauri u vha u songo ḓowela u tshila nga uri vha na ḓuvha nime ni khou ita ngoralo ngauri grade 11 a i tou vha na mushumo munzhi u fana na mini na grade 12 vhunzhi ha dzi khaedu ni nga amba nga uri ḓa vha na tshifhinga tshe maraga dzanga dza thoma u vha fhasi ndi nga ri ngauri nda ndi khou lavhelela okay maraga dzanga ndi khou ṱoḓa uri khamusi ndi ḓiwane ndi kha national ngauri ndi zwithu zwine u bva ndi tshe muṱuku ndo vha ndi tshi zwi tama ṅwaha muṅwe na muṅwe ndo vha ndi tshi ṱalela television ndi khou vha ṱalela ndi khou ri gugu na nṋe ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo mbona nge ngauri zwithu zwine nda ndi khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri ndi ḓiwane ndi khou dzhena tshikolo vha songo vhuya vha badela na peni o vha zwiṅwe zwithu zwine na vhadededzi vha nṱuṱuwedza tshikoloni uri na phasa zwavhuḓi dzi bazari dzi ḓo tou ni lwela ni ḓo ya kha yunivesithi ine na khou ṱoḓa yone ende vhathu vha ḓo tou ni sumba uri ndi oḽa musidzana we ra ri tshi ita mini ri tshi dzhena naye tshikolo mara zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri muṱa wanga vho nṱuṱuwedza nga maanḓa vho vha na nṋe vha ita nga nḓila dzoṱhe zwo ri zwoṱhe zwine nda khou zwi ṱoḓa ndi zwi wane arali hu mabambiri o printiwaho dzi resource dza tshikolo zwoṱhe ndi zwi wane vho vha vhone vho nthusa nga maanḓa na extra class yo nthusa nga maanḓa especially for accounting vho nthusa nga uri vho ngudisa uri ndi vhe hani prepared for exam and I feel like ndi zwone zwe zwa nthusa uri ndi tsho ṅwala ndi vhe prepared mara zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri ho vha na tshifhinga tshe nda ndi khou ṱoḓa give up uri khamusi homuḽoro une nda vha nawo uri ndi ḓo ḓiwana ndi yunivesithi ya nṱha maybe a zwo nga tsha konadzea ngauri zwi vha zwi khou vhonala kha maraga uri maraga dzi khou thoma u tsa ende a dzi khou gonya ende ṅwaha u tshi khou fhela nga hetsho tshifhinga zwino ndi vho laṱa fhulufhelo uri kani zwiḽa zwithu zwe nda vha ndi khou zwi lavhelela zwi ḓo konadzea a zwi nga konadzea ende nga hetsho tshifhinga ho vha tshifhinga tshine vhadededzi
vha zama nga nḓila dzoṱhe zori vha ntikedze uri zwa kuma ndi zwi ḓo itea. Ndi kha ḓi zwi ndi lidziwa nga vha accounting ri vha ri na meeting vha tshi amba vha ri ri ḓo ni vhona kha national ende zwo no vhaisa ndi zwori musi na iwe muṋe wo no vhudza vhathu uri u khou ḓo vha kha national nga tsho tshifhinga ndo no vhudza na principal uri ndi khou ḓo vha kha national maḓuvha a January i khou swika maḓuvha a khou sendela a u thivha na tshithu zwa ḓo vhaisa nga maanḓa u ḓivha uri ndo sokou promisa vhathu zwithu zwine a thi ngo tsha kona u zwi bveledza ngauri vhathu vha vho lindela uri aḽa mafhungo na hayani abe vha khou mbudzisa uri zwino luṱingo lu si tsha dzhena fhedzi ḓuvha ḽe nda foineliwa ndi hone he nda zwi vhona zwori zwa vhukuma vhathu vha hashu vho takala nga maanḓa. Ndo takala uri ndo kona u vha takadza a thi ngo vha shonisa na luthihi zwe vha vho lavhelela zwone zwo konadzea uri nṋe ndi ḓiwane ndi nṋe wo thoma hashu u ḓiwana ndi khou ya yunivesithi ende ndi khou ya yunivesithi nga mahala vha songo bvisa na peni kana nṋe a tshi vho vhidziwa upfi national aya so vhidzi national mara vha vho zwi lavhelela maḓuvha kha enevho nṋe khaedu khulwanese nda ṱangana nayo ṅwaha woṱhe ndi ya mutsiko. Ndi nga amba uri sa zwe hoyu amba uri musi vhadeledzi na vhana vha tshikolo vhathu vhoṱhe vho ni lavhelela vho ni sedza zwi na ṅwe mutsiko muhulu nga maanḓa. Ndi nga ḓi tou zwi humbula u bva mathomoni a ṅwaha ndi tshi khou ita dzi target ndi tshi khou ita zwori mini uri kha musi ndi vhuye ndi swike ndi tou vha ndi tshi khou fhaṱa nga zwiṱuku and then nga kotara ya u thoma ndi kha ḓi zwi humbula nda bva ndi position 14 kha district so as last to zwo vha na iṅwe effect ine ya tonga ya tsitsela fhasi nyana uri zwi nga vha na zwi last to na si tsha zwi swikelela fhedziha nda tou sokou zwi farelela nda ri eva ndi dovhe futhi and then kotara ya vhuvhili nda ḓa kha position 6 kha district so nda vha ndi khou thoma humbula uri abe district ndi zwithu zwiṱuku badi and national vhathu vha vho no ḓala na mini so zwiḽa zwithu zwa mpha mutsiko mara uḽa mutsiko nda u shumisa uri mini ndi u mphe maanḓa ndi vhale ngawo and then kotara ya vhuraru nda ya kha position 4 kha district so nda thoma zwi vhona uri ndi khou gonya nga zwiṱuku so hezwiḽa zwithu uḽa mutsiko nda kona u shandukisa wa vha maanḓa ndi khou shumisa uri ndi vhale ngawo ndi vhe na maanḓa uri ndi ise phanḓa naho zwi tshi nga a zwi khou tou vhonala uri nḓila yo livha gai fhedziha vhadeledzi vha vha tshi khou sapota hange tshikoloni nda tshi vho tou vhidziwa upfi obvious zwino hezwiḽa zwithu zwo vha zwi tshi ita uri na musi ni tshi dzula fhasi ni tshi ri ni khou vhala ni zwi humbula uri habe hu na shango hu na vhathu vho ni sedzaho ngo zwi vhona zwithu zwa so ni tea u swika ni tea u bveledzisa hezwiḽa zwithu ngori ni nga sokou pfha nga u ya national zwi ḓo vha dakalo kha ine muṋe fhedziha zwa fhedza zwi khou ita dakalo kha vhathu vhanzhi nga maanḓa so hezwiḽa zwittu zwo vha zwi tshi ṋea maanḓa uri ndi ḓisa phanḓa tshiṅwe tshithu tsho nthusa uri ndi kunda oḽa mutsiko o vha u ḓisendedza kha mudzimu nda vha ndi tshi make sure uri zwezwo mutsiko u khou vhesa na maanḓa manzhi nda thoma nda gwadama nda amba na mudzimu u vhudza uri ndi khou ṱoḓa u bveledzisa phanḓa kha hezwi zwithu zwo vha zwi tshi ita uri ndi pfhe na nṋe muṋe ndi na maanḓa 086 kana vha shumisa x @msp_dj kana hanefho kha Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe vha vhusedzi mbudziso dzine vha vha nadzo. Ndi vhona ungari itshi tshi tou vha tshone tshifhinga tsho ri na vheiwe sa matshudeni ḓani pfhe kha khali dzo bikaho vhone vhaṋe vhane vha khou tou amba nga milomo yavho vhe vha swikelela heyo miḽori ine na vheiwe na nga vhani nayo. Tshine tsha khou tou ntakadzisa nga maanḓa ndi tsho uri noṱhe havha no sumbedzisa fhungo ḽori ho vha na tshifhinga tshe na pfha uri ni khou ṱoḓa nyama fhedzi a ni ngo tenda zwi tshi ni sendedza muraho vhaṅwe vha vhe no tou vhona na maraga dzavho dzi tshi khou tsa ni sa khou kona u swikelela zwe na ni khou ḓivhudza ni khou ṱoḓa u swikelela zwone zwine zwa vha uri zwi tea u vha ṱuṱuwedzo na kha vhone na khou thetshelesa 086 maḓuvha ndi khou tama u ḓivha kha ene ri sathu dzhia ṱhingo uri distinction dza 7 o zwi konani distinction dza 7 zwi ndi nga amba uri ndo zwi konesa nga maanḓa kha u balance ngori u nga wana uri iṅwe khaedu ine vhana vha tshikolo vha vha nayo ndi u focusa khamusi kha subject ine ene muṋe a pfha uri wa i takalela hezwiḽa zwithu zwi a khakhisa nyana ngori ni ḓo kona heiḽa mare dziṅwe dza sala murahu
zwino zwi vhuya murahu kha u ḓina tshifhinga na u dzudzanya tshifhinga tsha zwine nga tshikhuwa ndi time management. So ni tea u plan uri ndi na subject dza 7 arali ndi kha vhege ndi na awara dza so dza u vhala ndi tea u dzi ndi nga ri u dzi distribute ya u dzi khethekanya uri ine ya mpha khaedu ndi ifhe kha musi tshifhinga tshinzhi nga u ralo ngo ralo. 086 0002503 phala lokobela. Urini na nne ndi yone ri yone ri nga vhusani nge awa tshoṱhe takala vha khou pfala kha vha vhuse mbudziso kana vha tou ṱuṱuwedza. Ndiko livhuwa nga maanḓa. 086 0002503 mutshidzi 300 out of 300 kha accounting. Zwi khou amba uri eno wana dzoṱhe kha accounting hu vha hu ṱangana dzimbalo na zwithu zwinzhi zwo yaho ngo fhambana kha iyo thero. Kha ri ḓo lavhelesa uri o zwi kona hani nahone musi a tshi wana maraga dzila dzawe dzi tshi khou ri 300 out of 300 a pfha mini nga ngomu hawe? Amba nga accounting yawa ine vhukati ha ṅwaha ro vha ri khou lwisana nga maanḓa. Ndi kha ḓi dzumbula nga themu yo thoma nda wana 97%, and then i tshi ri term 2 term 3 maraga dza thoma u dropa ndi khou tshimbila kha vho 80 mini hanefha. Nda kona u ḓivhudza uri okay, accounting ndi subject ine nda i funa u fhira dzoṱhe dzine nda vha nadzo. Nda ḓivhudza uri hei subject arali sokou konadzea kha ndi wane 100%. Ho vha zwithu zwine ndi khou ita ndi khou practice ndo vha ndi khou tou ḓivhudza zwa uri ndi khou ṱoḓa u wana 100% khayo. Ndo tea u tshintsha na zwi strategy zwine nda ndi khou zwi shumisa nda cheka uri ndi gai hune nda khou ita hone vhukhakhi uri ndi kone u shandukisa uri ndi kone u wana ndi khou ṅwala zwavhuḓi mulinga wo fhedzisela. Ndi tshi u ḓivha zwiwana zwa uri ndo wana 300 out of 300 kha accounting. Ndo vha ndo takala nga maanḓa ngauri zwo sumbedza uri zwe nda vha ndi khou ṱoḓa zwe nda zwi shumela ho vha na malamba azwo. Zwo sumbedza uri a thi ngo u sacrifice u sa eḓela mahala. Zwo sumbedza uri mianga vha khou mvusa makhulu anga vha khou nrabelela ḓuvha na ḓuvha ndi khou ṅwala zwo shuma ho vha na zwe zwa itea. Ndi khou takala na uri vhathu vhoṱhe vha khou ntikedza ndo kona u vha sumbedza zwa uri thikedzo yavho yo shuma zwe vha khou lavhelela kha nṋe ndo kona u zwi swikisa, especially kha shango ḽoṱhe. Kha musi province nda ndo zwi lavhelela mara national ndo vha ndi songo zwi lavhelela nga maanḓa ngauri accounting yo introducewa this year uri i khou thoma u vha category ine ya khou awadiwa ngori yo vha i siho. Zwine zwa khou amba zwa uri nṋe ndi nṋe wo thoma u awadiwa top achiever kha accounting lo thoma zwi khou tou thoma zwine zwo vha zwithu zwine zwo ntakadza nga maanḓa ngauri zwi khou ḓo nyitela history na musi ndo no aluwa zwi khou ḓo vha na kha arali ri khou ri ndi khou ṱoḓa mushumo vha khou ḓo kona u zwi vhona zwa uri ho muthu nga hoṅwa o awadelwa mushumo wawe wo ralo no ralo. 086 0002503 lokobela phala 086 0002503 kana vashimisa x @msp_dj lokobela ndio ndi ngavusani ngeni kwamba nanyi ndio ndi wachimone mone ke matshudeni yashu matshudeni ndiko vatakala badeni ndiko uri aba parambara mara chotoma para bele tibana bana ngazi kama tete ndadwanda ro yandu ni baoni hapa ni chile za mupeni pale bopa ni ngo ni songo nisunganja kusema bapanda ngo bana hapa Pakistan na wana pakiti na kabatu wote bibatishe kabatu ni kuona ndiko nitaona nashi ergori buagam
ri khou livhuwa nga maanḓa kha vhe Madekwana vhuḓi. Zwino na vhewo matshudeni vhewo vhaṋeyi ni songo shavha vha ni tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vhewo vhaṋeyi ni tou ḓivhudzisela 086 000 2503 phalaphala Lokovhela ndi musi ri tshi khou tou vhidza matshudeni vhone vhaṋe uri vha ḓe vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo phalaphala Lokovhela ndi khou amba na nnyi? Hai, hafho tou nga rauna muthu. Lokovhela? Lokovhela vitani Miss P. Ndi hone ndi nga vhusa ndi nga ndi khou amba na nnyi? Ndi uri dzi tou nga ri dzi khou ḓa dzi tshi dovha dza huma dza ḓa dza dovha dza huma fhedzi nomboro ndi 086 000 2503 Lokovhela? Miss P. Ndi khou amba na nnyi? Rudzani Radzelani Chisaulu Riverside. Khe matshudeni? Avo vhathu zwavhuḓi zwi a ṱoḓiwa lune ri khou tama nga maanḓa na vhone vha tshi vha na tshifhinga tsho tou ṱuṱuwedza vhane vha bva maṱiriki zwa zwino vho fhedza muthetshelesi hai a thi tsha tou vha wana zwavhuḓi fhedzi kha ri faranefho lupenyo ri thome ri yo rengisa musi ri tshi vhuya ri ḓo kona u vhuya ri tshi dzhia dzi ṱhingo ri dovha hafhu ra isa phanḓa no amba na vhaeni vhashu vhe Roḓigeḓa navho namusi muthetshelesi wa Phalaphala FM musi ri tshi vhuya fhedzi ri isa phanḓa na ino nyambedzano yashu ri tshi tama u pfhesesa uri vha zwi konisa hani ri dovhe ri pfhe uri u bva hafha vha khou ya hafhi ri ḓivhe na zwa uri vha khou yo gudela mini u bva hafhanoni muthetshelesi ro thoma ra fhira nga hafha Phalaphala FM i tamela mashudu vhagudiswa vhoṱhe vho shumaho zwavhuḓi na vho kundelwaho kha milingo yo fhiraho u sala murahu ha zwiambusa swika vho kundelwaho vha tou finyadza khwaṱha musi yo uno ṅwaha u tshi kha ḓi bva u thoma ngeno vho shumaho zwavhuḓi vha tshi fanela u vha na vhuḓifari khathihi na wanana na zwine vha khou yela zwone magudedzini Phalaphala FM i ri ṅwaha wavhuḓi wa mvelaphanḓa kha vhagudiswa. Nga itshi tshifhinga tsha dzimvula dzo ambarelaho zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽa Limpopo ri tama u tsivhudza vhadzulapo uri vha vhe fhethu ho tsireledzeaho vha londe hune vhana vha tamba hone vha si tende vha tshi tambela maḓini a dzimvula zwi khombo zwiṅwe hafhu ri si kombetshedza u dzhena maḓini mahulu dzi badani nga dzi goloi dzashu Phalaphala FM i vhea tsireledzo ya vhathetshelesi na muthu muṅwe na muṅwe phanḓa. Roḓigeḓa Lavuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na Miss P kha Phalaphala FM. Fumbili wa minete nduri vha kha awara ya ṱahe ndi Phalaphala FM ya press ya kashela Afrika Tshipembe ri kha ḓisa phanḓa Roḓigeḓa na matshudeni yashu vhane vha khou ri vhudza uri vho zwi konisa hani. Ndi Vhaeni u pfhi ni wa vhuvhili kha muthu o shumaho zwavhuḓi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa national no zwi konisa hani hone na ḓipfani musi ni tshi khou pfha ayo mafhungo a vhuḓi nga u ralo? Aiwa, ndi khou livhuwa Miss P. Sa zwe nda vha ndo amba ndi zwithu zwine ndo vha ndi khou shumela zwone ndi si khou pfhesesa uri arali muthu a khou nyaga u shumela zwithu kha ḓivhedza uri u khou shumela zwithu zwifhio arali ni khou shumela uri ni khou ya national ndi si khou pfhesesa uri zwi nga vha khwine arali ni khou ḓivha zwa uri national ni khou yela mini sa vhone zwi nga si fane na zwa wa khaladzi hafhanoni ane category yawe yo introduciwa na ṅwaha fhedzi nṋe ndo vha ndi khou zwi ḓivha zwa uri ndi khou shumela quintile 3 u vha top 3 ya quintile 3 ndi nga tori zwenezwo yo vha yone thabelo yanga tsho vha tshi tshone tshipikwa tshanga uri ndi ḓiwane ndi top 3 kha quintile 3 schools shango ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Ndi nga ri u shuma ndi u shuma ndo ḓidzima zwinzhi nga maanḓa ndi ndi khou ḓisa zwi strategy na strategy uri kuvalele kwa vha ku tou itisa hani. Aiwa na nṋe vho sa muthu ovho u tshi ḓivha na mabuḓo ane nda tekateka fhedzi u bva kha grade ya vhufumi na nthihi o ḓivhavho mugudiswa ane dzi distinction nga dzoṱhe ri ḓo ya ri vhuya nadzo nga mukhwama zwine zwo ḓivha zwithu zwine nda zwi ḓivha zwa uri aiwa zwi strategy zwanga ndi bva nazwo kule na huṅwe na huṅwe ndo ḓi tea u dzudzanya kha mabuḓo ane anga physical science na mathematics hovho zwithu zwine na sa muthu ndi ya zwi takalela ndi nga ri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndo vha ndi tshi tea u vha ndi khou ita tshithihi kha zwo zwivhili ngauri ndo vha ndi tshi zwi funa na nṋe muṋe accounting nayo hovho zwithu zwine ngori ndo vha ndi tshi pfha ungari zwo ndeluwela nyana nazwo ndo vha ndi tshi ḓi takalela u zwi ita fhedziha ndo vha ndi tshi ḓi ita ndi tshi sala nyana kha Tshivenḓa nyana hafhanoni fhedziha ro ḓi fhedza ro dzudzanya na vhadededzi vhanga uri ri kone u vhonana nazwo zwo ri ḓo zwi itisa hani ndi nga ri metse ndi u tou itesa ndovhololo
u practice ngori mulingo wa high school ungari yanga ikho ri dovhololi nyana zwino u itesa u practice sa mabambiri manzhi dzimbudziso nzhi u kona uri u tshi swika mulingoni nawo isi yela mbudziso wa skori aiwa ndo no vhona inonga yeyi nga match ngoralo kha mabuḓo anonga English ndi ngari khathero inonga English ri ngari nawo mabambiri awana ongora uri fambanyana helela vhili lo vha litshi ngari lieta litshi ri inyana ndi siko pfesa uri muthu kha to wana study guide tshine tsha ngari tsho dzudzanea u tende u vhala na tshitori tshilani ngori ungari yele ya bambiri la dzibugu ali to dinavo u ḓi tovha no ri rine sa vhagudiswa ri vha ri sa ḓivhi na zwithu zwine ra khou vhudziswa ngazo ngori vha ri songo ḓi ṋea tshifhinga tsha u vhala zwino ḓi ṋea tshifhinga tsha u vhala hene zwiḽa zwi shuma kha Tshivenḓa na Tshikhuwa kha bambiri ḽa vhili hezwi I was nga u thusa nga maanḓa fhedzi zwino ri no vhona uri vhagudiswa a vha pfhesesi ngo u vhala nṋe thi ḓivhi zwo ri avha vhaṅwe vha itisani fhedzi kha nṋe u vhala buḓo ḽi no nyaga u vhaliwa athi maths na science u vhala zwi ya thoma fhedzi hezwiḽa zwa phanḓa ngei ndi to dovholola dzimbudziso u vhala nga kha nṋe o vha hu dzula fhasi nda sedza maipfi anga nda vhala nda vhalulula u swikela ndi tshi apfha zwa uri o dzhena afha muhumbuloni wanga u bva hafho nda tshi ḓo vala bugu yanga u ḓo vha u khou ṱoḓa u shuma zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi active recall uri zwiḽa zwittu zwine nṋe ndi khou bva u zwi pfha hafhaḽa ndi a kona u zwi ṱalutshedza muṅwe muthu na kana ndi nga kona u zwi vhea kha bambiri na ndi songo lavhelesa fhaḽani hune nda khou bva u zwi doba hone na ndi nga ri nga kha nṋe ndi u vhala hezwo zwino vhaṅwe vhagudiswa vha vhona nga ri u vhala ri khou amba u vula ra vhala ra vula ra vhala ndi nga si zwi humbule hezwo zwithu ngori muhumbulo nawo u nga si sokou fara textbook yoṱhe nga luthihi zwino ndi nga ri ndi zwone zwi strategy zwine ndo zwi shumisa u swikelela zwino ndo swikelela 086 000 2503 phalaphala Lokovera Lokovera ndi kwamba nanyi kwamba na Roḓigeḓa Mueni shakaza khe matshudeni Lokovera matshudeni Madekwana ngatori ndikabo ndina kathuwedza kwenda ndina chikolo vhoimiseliwa thamomita so wewe ni vana vhudifari yavhuḓi musi ni tshikolo no dzine tshikolo hu tshi khou vha na ṱhamu ndi vhudifari yavhuḓi koni ṱuṱuwedza uri ni tshi ya magudedzini ya phanḓa ndi iva na vhudifari hoyo he na vha ni naho musi ni hangeni sekondari ndi nga livhuwedza vhudifari ndi khou livhuwa nga maanḓa mthetshelesi ndi na mulezi no khou bva kha Dakalo Goodman Mathivha ri ndi khou phululedza vhana vhashu vho shumesa kha vhe magudedzini vha yo ṱhaphudza pfunzo dzavho vha shume vha bveledze miṱa ya havho na vhupo ha tsini na vunḓu a fhedza ri ni tondiwe nga maanḓa phalaphala Lokovera phalaphala ai apa una muthu ri khou fhira ndi khou tama u ḓivha kha noṱhe uri huna muthu we na ni khou sedza khaye siani ḽa zwa pfunzo uri vheiwe ni ṱuṱuwedziwa nga uyu muthu ni tshi khou vhala ni tshi khou lavhelesa ene uri na vheiwe ni ṱoḓo swika he a swika hone ndi nnyi hoyo muthu aiwa nṋe ndi nga zwi tori vho hu ḓivha na muṅwe muthu ane ndo vha ndi tshi tori hononi khoyu ndi khou nyaga u tevhela zwine ene o no ḓi swikelela-vho fhedziha tshikoloni tshanga ho ḓivha na muṅwe ane a ḓi dzhena hanefho hune nda dzhena hone zwino ane upfhi Vhuṱahe wa Mauḓa o ḓi ḓa hanefho kha ine show miṅwahani yo fhiraho zwino ndi nga ri saizwi o vha o tevhelela milenzhe nṋe ndo ndi khou tevhela zwe a vho ita sa mabuḓo e nda fhedzisela ndi khou ita zwezwi ndi khou ḓi ya kha dzi grade dza nṱha na u ḓivha mugudiswa wa u thoma thengo ya school zwifhinga zwi tevhelelaho ndo vha ndi tshi ḓi vhona uri aiwa nṋe ndi nga ri ndi a hira kha hononi zwino ndi nga ri naye ndo vha ndo ḓi mu lavhelesa fhedziha ndo vha ndo ḓi lavhelesa na vhagudiswa vhoṱhe nga zhango nga angaredza vhane vho no ḓi swikelela zwithu zwavhuḓi ndi tshi ḓivha vhona kha dzi video za YouTube kha gift pozekana uri avhanoni vho swikelela zwino ni vho ḓi sikonisa hani uri na nṋe ndi kone u ḓi wana ndi khou nga henefho Jizi nṋe ndo vha ndi sina muthu ane ndo mu sedza uri hoyu ndi ene ane nda khou ṱoḓa uri ndi fane naye ngauri ndo vha ndi khou ṱoḓa u ḓiitela dzina ḽanga nṋe muṋe uri na nṋe ndi ḓiwana uri afha muṱani ndi nṋe wo thoma u ya yunivesithi ndi nṋe wo thoma u vha chartered accountant zwoṱhe ndo zwi ita zwi khou bva kha uri ndi khou ṱoḓa mini hu uri ndi kone u shandukisa nyimele ya hayani ho vha hu sina muthu ane nda nga tou ri ndo tou mu sedza uri hoyu ndi ene ane
ndi ngari ndi khou ṱoḓa u ngari ndi khou ṱoḓa nga ene fhedzi ha na musi ndi khou ḓivha vhathu vha khou ḓi ya national ndi khou ḓivha na vhathu vha khou graduate kha mabuḓo ane vha khou ita one zwi a nṱuṱuwedza uri na nṋe ndi khou ṱoḓa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓiwane ndi hanefha. Maḓuvha nṋe ndi nga si ri ho vhona muthu we nda ndi tshi tou ri khoyu ndo lavhelesa khaye zwe nṋe ndo vha ndi tshi ita ndo vha ndi tshi dzhia bambiri nda tonga ndi khou ṅwala ripoto yanga ya muhumbuloni nda ḓi ṅwala dzinomboro dzedziḽa dzine nda khou pfesesa uri nda swikelela hafhanoni ndi zwone zwithu zwine ndo lavhelesa khazwo ndi nga si tou ri ho vhona muthu we nda ndo lavhelela khaye mara ho vhona ripoto yanga ya muhumbuloni ye nda ndi tshi ri hei ndi yone ripoto ine nṋe nda ḓo pfesesa uri ndo fushea na sa zwe Rodney amba zwezwi ndi tshi khou lavhelesa vhathu vhono yaho national kha YouTube ndi zwithu zwe zwa tshi nṱuṱuwedza uri khavha vhathu vha khou zwi kona na ndi tshi khou ḓivha na zwa uri vho zwi konisa hani. 086 kana vha shumisa x @msp_dj matshudeni songo ndo pfukiwa nga tshipiḓa itshinoni na vhoni vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ni vhudzisipo zwine na tama u zwi vhudzisa fhedzi kha ri shume ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri vhuya ri tshi dzhia ṱhingo dzavho khathihi no vhalameledza yavho ro thoma ra ri Clientele i fano tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho zhakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea. Tshumelo dza funeral dignity plan dzo no thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya 4 uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho. Kha vha ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na vhafunwa vhavho. Ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya clientele funeral plan. Badelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho. Zwo leluwa u ita khumbelo abaṱoli mutakalo abadadzi bambiri kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online ku ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Ziaorowa kha Phalaphala FM. Vhathu vha khou hu khou sainwa hezwo zwo no pfi non-disclosure agreement ya vhanna vha khou sainiswa hedzi dzi agreement dza hone hapfi vha ḓise na copy ya basi nga nyinga vhathu vha fumakadzi ndi ni sathu hu sathu itea tshithu vha funa na tendelano ya uri athenga zwi isi fhethu haya ndi anga na vhone a khou fhele ne na fhedza na ri 200,000 mbugai 200,000 ya mini Wewe ndiko zwite zwizo. Ya mini. Iba ya mini mati. Wewe ndiko pa bugai. Shango ndo rali. Ndo adza, niko ndibona. Ndo adza mwende u. Ujola wa dura vhathu bashi. Ndiro ujola wa dura. Zwino arali ni khou fora 800,000 kana upa muthu ku 20k kana ku 50k kana mini ani zwi swikeleli. Iyani kha havho vhane na ḓo vha swikelela. Nga mini? Nga zwezwo. Hayi. Ndori dzi levels. Dzulani na dzulani. Ziaorowa kha Phalaphala FM. Roḓigeḓa Lavhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na Miss P kha Phalaphala FM. Ya ṱahe minete ndi livha kha awara ya Vhuṱahe ndi Phalaphala FM ya koperasi kha show ya Afrika Tshipembe maḓuvha kha ri ḓo lavhelesa uri zwa zwino u khou gudela mini. Nezwo zwino ndi khou gudela BSc in Actuarial Science University hanefha Johannesburg University of Wits. Ndi khou gudela accounting science hanefha Wits University. Aiwa, nesa maḓuvha ndi khou gudela Bachelor of Science in Actuarial Science hanefha University of Witwatersrand. 086 ndi azwi zori matshudeni vha ḓo vha tshi khou founa nga maanḓa so titami ino mbekanyamushumo ri tshi nga i vala ri songo tou pfesa kha vheiwe ine na khou vhusa mbudziso dzine vheiwe na vha nadzo. Phalaphala Lokobela Madekwana msibedani. Ndio ninga busani ngeni kwamba nanyi? Na mix masala 5. Naka ndo mix masala 5 ndi kuweni na mchizi hapo madosa ya openga. Muko bapha. Ndi kuweni na mchizi wa wana wanga ka kempe ya saika yo I was so proud yo sorry. Ndo ndikukumuza ngamanga nditowabona ka TV na fonga rati ko bona zone ndi humbula ndi kuweni resikadiwa ka kempe. Achi baro wana nama ya kuu azali ya kholomo ndati uri ndi musengasengero ri ale nama ya kuu ukatopenga manali ngoti vati wahano bura kuone chori chiye chinepe cha gurupu na hezo zvine muchidza kwamba zvone achiri dzibhazari dziyawela ukwamba zvone bhati ngori saikharomu pabhazari
jiki ai muthu wonu WhatsApp over ne bazare yabo ndiko be drop ngoro ndo wana bazare. So but nonetheless we are so proud of them, like muthu abango fanda choto cha mtimu kuti kuse mutanga waba nonse tiwa bona ka TV ndo beseka zanga wate ka Facebook WhatsApp na gaga yo bana bangakhe ngwe bakuthenga kana ndiba interview wiwa ndiko kumtanga waba isani babudabe fanda benda khali fanda dikwe yo atibyezo mbere ngene ndo takale sauti ngana na chichi ndikoli bwanga manda uri bewona nikudiya dzikemp hanga manda tiri dzikemp dzonithusa ndingarenga khane uchi iswa dzikemp dzilanga uri dziva dzovekanywa nga maraga wanori vagudiswa vane vava navo ndi vamwe vagudiswa vane vanga ḓivhambedza navo zwine zwa u thusa uri u ḓivhe zori arali u khou nyaga u swikelela so ya national u thoma u vhone nga kha vha district yau uri aiwa kha district yashu ya Vhembe ro fara vhagudiswa vha hani uri ndi kone u ya ngei ndi ḓo tea u thoma nda fhira havhanoni zwidavha zwa u thusa u ṱangana na vhathu vhane vha vha na kuhumbulele ko fhambananaho na kwao ndi humbula ro ya kha ya saikha ro ḓi ṱangana na muṅwe mutukana aiwa nḓila dzine a fhindula nga dzo mbuso dzo vha sa fani na dza muṅwe muthu zwine ndi siko pfesa uri nawo ya u thusa u tshi khou lavhelesa dzimbudziso nga tshifhinga tshawo na musi woṱhe nene oya camp iya muthusa nga nḓila ḓe nṋe ndi nga amba uri dzicamp sa zwe ndi weni amba ni vha no ṱangana na vhathu vhane ndi nga ri ni kha level yo no yelana nyana ni a kona u wana mihumbulo yo fhambananaho na ni ṱuṱuwedza zwa ni ṱuṱuwedzo ni khou vhona vhathu vhane navho hune vha vha hone vha khou shuma nga maanḓa zwithu zwa so zwi a ṱuṱuwedza ni a kona u thusa ni a kona u ṋekedzana kushumele ndi nga ri arali muṅwe a tshi ita zwithu nga iṅwe nḓila muṅwe a tshi ita zwithu nga iṅwe nḓila ni a kona u vhona uri hu na nḓila dzo fhambananaho dzo ita zwithu zwithihi mutshidzi mudededzi we ana nga tori ya mara nda ḓo tou nga ri nga zwi nga konḓa yana ngori nda ḓo ndi vhadededzi vhanzhi vhane vha vha vho ni thusa vho khamusi ni tou ṋekedza vho khamusi vhadededzi khamusi vhane nomboro iṅwe na iṅwe ine na nga ṋekedza yone ya vhadededzi vha vheo vhane na ri ya vhadededzi havha nṋe vho nthusa nga maanḓa ndi khou tou amba madzina ndi ḓo thoma nga vha extra class yanga vha musosumeli vho nthusa nga maanḓa ngauri ndi vhone vhane ndi nga amba uri ndi vhone vho nthusa uri accounting i improve ha dovha vhana vhanga ngomu tshikoloni ndi nga dovha nda amba navho nkhumeleni vhane vha dzula nga tshiṱaraṱa tshithihi tshine nda dzula khatsho vha funza khwevha ndi vhone vhane ndi nga tou ri vho vha miyanga wa tshikolo u bva ndi kha murole wa vhumalo u swika ndi tshi phasa grade 12 havha na vho mukwevo vhane na vhone vho nthusa especially ngauri ndi mfunzi ndi vhone vhane vho nthusa uri ndi khwaṱhe kha lutendo ngauri ho vha na khaedu nnzhi dzine ndo ṱangana nadzo vhukati ya ṅwaha ha kona vha na vho mudau vhane navho vha funza accounting vha vha vhavhili vha munna na musadzi vhoṱhe vha pfhi mudau na vhone ndi a pfha uri vho nthusa nga maanḓa uri ndi swikelele hune havha nda vha hone vhadededzi na vha LO na vhaṅwe vhoṱhe kha ri ngo tou pfufhifhadza thi khamusi ka tou mpha vhararu na vhaṅwe vhoṱhe nda ḓo zwo na vhoṱhe vha zwi ḓo zwo ri vho shuma mushumo muhulu badi aiwa vha nga ḓifhira vhaṱanu fhedzi nga tshifhinga ndi ḓo lingedza uri ndi tshi ṱhonifhe aiwa ndi ḓo thoma ngo livhuwa vho Tshikumbana na vhone Makwarani vha extra class aiwa vho shuma vhukuma ḓo dovha nda livhuwa u bva tshikoloni vhadededzi vhoṱhe vha ngo angaredza fhedzi ha pfarelo arali nda khou topolavho ndi ḓo topola vho Achama ndi ḓo topola na vho Shina vhagudedzi vhanga vha physical sciences nda ḓi topola vho Mvenḓa na vho Slema vha accounting fhedzi ha vhoṱhe vhadededzi ayo vho Malimba ndi vho livhuwa nga vhoṱhe vhathengo vhoṱhe pfu nṋe vhadededzi vho nthusesa nga maanḓa vho ḓala fhedziha nga u ṱhonifha tshifhinga ndi ḓo tou amba vhaṱukuṱuku na vhaṅwe vhoṱhe sa zwe amba ndi nga thoma nga mudededzi wanga vhe vha vha tshi pfunza online na musi ndi hayani ndi vho Mudau L nda tevhela nga mudededzi wanga vhe vha tshi pfunza life sciences yo vha yone ya nṱhesa kha statement tshanga ndi vho Mathivha nda amba na mudededzi wanga wa physical science vha os navho vho nthusa nga maanḓa vho vha tshi ḓi dzulela u mphusha u bva mathomoni a ṅwaha nda amba na mudededzi wanga wa maths na maths vha vha tshi ḓa vha na maanḓa u funza ndi vho Zhuwa vho nthusa nga maanḓa na vhaṅwe vhoṱhe na tshikolo ṱhonifha tshifhinga ri ḓo nga miniti miraru fhedzi zwi amba uri noṱhe na miniti muthihi u vala musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo na ngeletshedzo ine na nga ṋea maṅwe matshudeni nga vheu vhane vha vha kha murole vhufumi na vhuvhili ndi vho rimi aiwa nṋe ṅwaha wanga ndo u fara nga vese ino pfhi Proverbs 21 ine ndi vhona u nga ri ya nakanyana nga tshikhuwa iri
hard work, good planning and hard work leads to prosperity, but hasty shortcuts lead to failure. Aiwa uvana zwine wa khou ṱoḓa u swikelela wa zwi vhea fhasi zwine zwa vha good planning wa ḓo zwa uri ndi khou nyaga u swikelela mini wa zwi ṱanganyisa na u shuma wo ḓifunga hard work zwi ḓo swikelela kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa khou ṱoḓa u tshi swikelela. Muthu arali a khou nyaga u swikelela bachelor kha ḓivhe zwa uri aiwa nṋe ṅwaha wanga ndi khou nyaga uri mafheloni a ṅwaha ndi swikelele bachelor a zwi vhee a zwi shumele zwenevho. Muthu a tshi khou nyaga u swikelela distinction kha zwi vhee fhasi a zwi ḓivhe zwa uri nṋe mafheloni a ṅwaha ndi khou nyaga u vha ndi na dzi distinction zwo ya ngauri aiwa nahone u khou nyaga u ya national naye a ḓivhetshele zwezwo zwine a khou nyaga uri u sa ḓivhetshele zwithu zwine u ḓo ḓi ri swika uri wo ḓi swika u mangala na zwa uri izwi aiwa ho no iteani a zwino uri u tshi khou ḓivha zwa uri wa khou shumela mini u ḓo ḓi pfha na iwe wo no swikelela u muthu nahone wo kona u ḓi ita uri u vhe proud wa munhu. Nṋe zwine nda nga amba ndi zwa uri tshikolo tsha lisa arali u khou tshi tendela uri tshi lise ndi nga dovha nda amba zwa uri muthu kha ḓi vhudza uri hune a bva hone a zwi mu define uri ene a nga ḓiwana a gai kha vhutshilo. Muthu kha ḓi vhudza zwine a khou ṱoḓa zwone ende a ite mushumo une a khou ṱoḓea uri a swike hafho hune a khou ṱoḓa one. Zwine a khou ṱoḓa zwone ndi ene muṋe ane a nga zwi bveledza a huna muṅwe muthu ane a nga zwi bveledza. Muthu kha dovhe a ḓitike kha lutendo ngauri especially kha matric zwi a ṱoḓea uri ni vhe na lutendo kha mudzimu uri a kone ni khwaṱhise a ni farise nḓila yoṱhe. Sa zwe mutshidzi amba hafhanoni tshihuluhulu ndi u rangisa mudzimu phanḓa. Hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwi nga tevhela ra kona u puḽana ra kona u ṅwala fhasi uri ri khou ṱoḓa zwittu zwa so na so ro rangisa mudzimu phanḓa ri tshi khou mu vhudza uri mudzimu wanga ndi khou ṱoḓa u swika zwittu zwa so na so. Ndi nga amba uri kha ṅwaha wa maṱiriki tshithu tshihulwane tshine muthu a nga ita ndi u ḓi kuvhanganya iwe muṋe wa ḓi vhudza uri zwittu zwa so a thi iti hezwinoni a thi iti wa ḓiṋea ndi nga ri nḓila yawe iwe muṋe uri nṋe ngori ndi a ḓivha uri zwine nda khou ṱoḓa ndi zwifhio hu na zwiṅwe zwine nda ḓo tea uri zwi mpfhuke. Ri tshi khou vala hune ḽi a fhungo ḽo pfhi dzi bazari dzi vha dzi khou nilela ndi khou ṱoḓa na hai fhedzi bazari dzi khou mulela nga maanḓa bazari dzi khou mulela bazari dzi khou mulela khezwo mishilo zwa Phalaphala FM matambeka mishumo ya namusi ya Roḓigeḓa yo tshimbila ngo rani shitemoni wa muthu muṅwe opo tshipiḓa tshi no mbeka mishumo matshudeni pfana uri a khou sokou ambiwa tshiphi bazari dzi ḓo nilela khevha dzi khou tou vha lwela ḓo ni vhona uri vha khou penyani uri vhono vha tshikhuwani kale vhono thoma u dzhena zwikolo zwavho vheiwe nṋe ri khou ni tamela mashudu tshimbilani yo ita zwa khwine zwihulwanesa na zwino fhira hezwi zwe vhona swikelela zwone ni tou vha tsumbo na kha maṅwe matshudeni uri zwi a konadzea. Mutshilisi wa Phalaphala FM nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa vhono vha tshipiḓa tshi no mbeka mishumo musi nṋe ri tshi takuwa hafha ri khou mbo ḓi namba ra ya mafhungoni ya awara ya Vhuṱahe a kona u tevhela mbeka mishumo ri ya dzedzo bva kha Miss P na mubveledzi Tshitagong a ḓo vha Madekwana Vhuṱahe. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa GC